Mwen nan ba tele, piye nou gro plizye, son ti mte prime yon. Pa kestan yo. Ti fi nan ba moun chè, ti vi ki paten nan ou bako kouta. Delo. E sak pasi wala la ki? Mwen men, akè ti sa ben problem. Men problem nan ti la den. Koman sa ki? Yo, yon ti mwen ti kom sa? Ki fòm pou mwa? Nan problem mwen men chen. E di baba, a yon problem ki do. Ki fòm pou mwa pito se nou kwen mwen. E di baba. E ke sak pasi, e sak pasi wake yon? Mwen se fe, mwen pil ba pita ki deja mwen konen mwen. Ase men dam, a yon tok pi yon? Tok pa dam gen. Kwa baka yon wap mounen, tok pa kon dam. Ase yon ka nan kou javon. Tok pa dam. Mwen nou banen disi. An kwa pos me ki te pos. Mwen mwen kase de bolo, an pe sa mbap, an pe pa mwen pe sa mi. Kwa an pa mwen skipe mi kwa. Bolo! Mwen sa de pa mwen sonde pou na pale men, mwen si do la. Mwen mwen te foutan si tay mwen te ki vole. An ki bo, ki pa ou di men. Ki pa ou. An po se mwen konon la pri vole, mwen ka kipou de tale la men. A yon men. Tok pa kon dam. Banan dam, mwen mwen dik madem. A ma rey sa. E di si de, wala. Mwen mwen mouli, mwen postor la mouli, mwen 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 ki vole. E se swe la, e pou mwen le pe sam. Pe de boy la bale. Mwen ble simple sou li kwe. Ble simple sou li pe de ki vole. Se si se la, an postem la mi. Ki se ti mi konen ti ka di kote la. La e sa yo, se si se la mi. O se. Ki la mi. Ki vole. Aqui, Cia. É? Aqui. Oh. Ai! Vamos, mano. É verdade, deu vale. Deu vale. Explica-me essa classe aí, eu conheço.